Ia o kaselelia manko. Muna shpampachona sa kunmachay program and Kairoir Ehute radio program ng Paisulain isaktuaw. O kweke program wach apampachoway ng wewe. At chungod kay panipang rangkala ko, raksoko and Bombay u. Wala pang ransanankan ko, wang kinikan ko, nanalang ko, nankanye ko. At chungod wow choror ang kapna Bombay, karyang kapna o chon ang machungod katnet, Speaker and Legislature o yung muchong ko kosanet kan, song ko pong labalap o yung musong ko pong kan. Kay ticheka na pelianchiak, umotso, o nantakan government silu, o utap utakan Bombay unsak. Sang pangilap pachoti kalap ng Bombay o pachoti lalel kap nga marami. Kairoir Ehute, isa po ng Bombay radio program mawiyawita, wen saksakara kachon Bombay, roradap kasampuan kan, mawiwiyawi tamokmokit nanapsang kapna. O ngay Swan Redalatore, Mawia Local Government Liaison Officer, Public Information Officer, o Mr. Henrik Stevenson, Mawia Public Affairs Officer, may pampakita o tapen radio program and language. Rakayo, niya pre-laysak parik-taysak tuwaw, Kapnan Bombay, Tianor po Marcelo Peterson, Sainla, Silko ang Kapese, ang Department, Office, Agency, kan Karos. Nang silikuan kapesa watch, epatsawan, pwede matalan yung Constitution, reality sa tuwaw, uyayaw kasampal ang wain matalanim, na kasantiyak ni May, reality sa tuwaw. Imakareta ang may tatar Karos na totokang Bombay State Government, na uyayaw melala matalanim, pan totong administrative leave, Puerailan niyang kawawi, rang kasampal watch, may matalanim Constitution Day, ni may yerte sa tuwa. Irakaryaw, Kapnan Bombay, Katarongar, Kanta, Office, Agency, kan Silkoan Kapese, ang Chontoto, kan Bombay State Government. May pachowan, mapweki April isak tuwaw, tarik isak tuwaw, awia legal holiday, Good Friday. Imakareta niya, kuya Kapnan Bombay, kamoy tatap, chontotokan Bombay State Government, and totongki awak tayo, administrative leave ni April, isak kwadu, tarik isak tuwaw, pagchayan niyang kawawi kasampalan Easter na marriage. Irakasilu, nyepang and April tayo, tarik isak tuwaw, Option kapinalet yak siluan kapese sang kaunan kan panroson mau mepit lumo tesoma wan wai mekoko selier o ya iragasampan o kapan yo on kalap o aramaskan karos and so watch. Soma watch tesoma and wai watch kaberong chaikan mekowa soma merasong mop o mongyo. Epilkaberong raiserikan o medkailatakan. Yech moman somawan wai watch takilelkan, kayo, karakar, karyaw, kopakot, kasilu joy ta chumpion, kapayo mang metak, tanangkil metak, kalimaw, lakalok, o kawano sista ta pauta. Yech rakan magchalen huya kwen sa waset Torik child sang lumo takapin salet watch. Kayo tokan sila sumawan wai. Karyaw karela awom chumom niyan so nasi o papakot. Kasilu chaman uten lumamay tepemay kan mon konach tamongan. Kapayo ter pachang kapakon o kachkach seli tabat kasho seli. Komutan pa nananya mapalakal ang kalap ang kom. Kom kachpi pachawanta to banslasin watch ni manmuni dispensary kan o publical. Irakabayo meeting and ride shaman kan ong iramabit electronic machine. The machine and the barogi pshetigin tama shabilait kan kin
lalaiti nan labinset and Pacific, Melel Sabol Matai labinset and Federal States and Micronesia. Niabang April Isak Keo, Isak Tuau, Kabina Peterson yang Ertoweta, Ritan Uyalamalam, Lapio, Uyawi Pacific Mission Aviation, PMA, Autaban Uya Lamalam Wat, where Saman kan nan pali and libaro kuitame sobilait kan kinwiani aral kin lalaiti nan lapinset and Pacific Mele lebesem nan symposium the meeting and saman bukat Israel kan eubana otra anan totong ki tipsaukan beban kin sawasa kilikilele mogmogit and totok and light me soap and light kan uya nan lapinset and Pacific. When sawasek amawiyala patrapan saya kata ni cai mam nan cai labinset and Pacific bil lelang nan labinset caikan nan kasarawian ritang yala malam wat kabina Peterson uya atungal sakarata niya kasamu ya rai labalap o saman kan koros o trontatong kan yang patrong uya malam wat Kabina Biltaula Nana Tungal Sakarata o Kasalienta Kasambalan Palieset and a person Poki Ye Palien Light Ranwat Kap the long Tartan Moni Lau Makatai Kinpain Rukata Ong Nankopula and a person Imakareta Badrak Mau Ong Soben Light Kan Inanan Kasambal when Kap bil apali kayan way ong tiyan met o tiyan murkan. Irabal mau o kan saklanira ben kapesa o kataman sang opisan usus and wain bonpay. Opisan usus and wain bonpay men kapesa o kataman sabalman bonpay usus lab ong seran kabna parayawan kabna o tawagan and pinan ko kusunat and bonpay. Pan Wiyawi ni November Isak Riau and Barat, Pariakit Isak Tuau. Dahil sabulman ki sombong ta wano sama, sang ranwat lelang November Isak Riau yakit Isak Tuau. Kamukalangan no sa wasa pilihang katayaway, Kairoir ong irailkan katkat bata-bata wasasura libil nan Pohnpei, nan state kan o mastigan Pohnpei. Met kan sakala Kairoir Ehute program ng paisu lain Isak Tuau. Mamia sabol mami Iran kainama te omi tungal Iran kalalapa. Akong katin malibe te padawan agar telepon number silu Riau 0 Riau isu 50. The malbete agar teleponan office kan makin pukopi ewe ira oralat kan masan saler nan program mod. Sebagai komen biliangkit na neu sangan program mod makan wiyaw murin met o kalangan kasililia main.